Good day everyone and welcome to another episode of Juffrou Talk. Vandag gaan ons bietjie begin gesels oor ons draai van hierdie week wat handel oor ons gee alles van onsself. Goeiedag almal. Vandag gaan ons iets gesels hierdie drive soos Chrisaan sê. Dit is iets baie belangriks. Hoe kinders en ouers mekaar kan help om gelukkig en suksesvol te wees. Today we're talking to amazing children aged 7 to 13 about what they expect from their parents, what kind of support they need at home, at school and in life. En asseblief ouers onthou, hierdie is ons kinders se absolute subjektiewe antwoorde wat hulle voel hulle nodig het. Ek en Janine het hulle glad nie voorberei nie, so ons is self nuuskierig om te hoor wat hulle alles te sê het. So lekker uit hulle hart uit gaan hulle met ons gesels en ons gaan praat oor gesondheid, skoolwerk, spanwerk en natuurlik goeie kommunikasie tussen ouers en kinders. Let's get started. Gemma, what do you think parents should do to help you stay healthy? I think that I feel like what we eat is always what they buy for us. So buy us healthy veggies and stuff, and we could always stay healthy by that, by what we eat. And then also like if we get sick, then they can because they will always have the medicine for us. Mm-hmm. So yeah. But what I want to know from you is, do you always eat what your parents give you? Because I know a lot of children don't like eating veggies, but you feel it's their responsibility, right? I feel like it's also responsibility for our parents to let us try new things. So I know a lot of us do not like eating our veggies and broccoli and stuff like that, but it's always a good thing for them to encourage it. Oh, that's a wonderful answer. Thank you. Marcus, ek wil by jou weet, hoe help jou ouers jou om gesond te bly? Hulle gee vir my die regte kos, hulle moedig my aan om sport te doen. Hulle sê vir my wanneer ek nou te laat gaan slaap dat dit nie gaan werk nie, want mens moet maar wakker wees. Ja, jy's reg, nee. So slaap is 'n baie belangrike ding. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Esma, I want to know from you. Do you think it's important for parents to remind you about things like brushing your teeth, eating your veggies, and like Marcus now said, go sleep on time? I think it's very important because a lot of learners almost forget to do those things. So it's very important that parents remind us in the morning, in the night, and then also to eat and sleep well. Thank you. En nou ek by jou weet Armand, wat laat vir jou voel by die huis dat mamma hulle vir jou omgee en jou laat veilig voel? Ouma en mamma het beplan om 'n groot teddy te koop, so teddies wat my veilig maak voel in die bed. Oh, dis baie oulik. So jy voel veilig as jy 'n lekker sagte speeldingetjie by jou het in die aand. Ja. Ek dink daar's partykeer nog groot kinders wat ook hou van teddies of 'n hond, 'n regte egte hond in die bed. Albie, can you give me an example of something your parents, your mommy and daddy, do that makes you feel strong or happy, wat jou gelukkig en sterk laat voel? Hulle is altyd daar vir my as ek sport doen en hulle is altyd baie nice. Hulle gee lekker kos en dis lekker as ek elke oggend vroeg vir hulle in die bed gaan lê. Dit is lekker om daarin te kruip, veral in die winter. En hardloop hulle daar langs die sportveld en dan skree hulle vir jou. Go Albie! Nooit nie. Ek dink partykeer kry kinders skaam, né? Marcus, wat maak jou gelukkig en gesond by die huis? Een van die baie lekker goed wat my gesin nogals doen is ons doen aan die aande doen ons quizzes saam, wat ek nogals baie lekker vind. Ek voel dis 'n manier hoe ons kan saamkom en net 'n bietjie pret hê saam. En ons sal ook om die eetestafel sit en saam eet en mekaar van mekaar se dae vertel en dis nogals lekker om met almal weer op te vang. Maak my baie gelukkig. Wow, dit klink baie oulik en lekker. Ek love daai quiz idee. It sounds like being healthy is not just about food, but also about feeling loved and saved. Yes, Janine, I think maybe having a nice routine like Marcus just mentioned now, something special about your family, right? I know a lot of families like playing cards in the evening or listening to music or maybe doing a religious sort of ritual at the house that's in the evening. So I think that's also make you feel safe and valued at your home. Now, let's talk about school, boys and girls. I think this is a very important one for all of us, our academics and hoe ons leer en hoe lyk ons skoolwerkies. Gemma, I want to know from you, what kind of help do you want from your parents with schoolwork? Now, I know you're grade 7, so you a little bit more, take more responsibility for your own work, but what do you expect from your parents at this stage in your life?
I think the most difficult thing for me is, well, for most grade 7s, is staying on track. Like, there's so many things that can distract us. So if our parents can help us make like a study plan or check up on us, make sure that we're with the demarcation and that we are focused in on our studies, because that's the biggest thing we've got now. That's a very good point. Thank you for that one. Armand, vertel bietjie vir my, hoe werk jou of hoe help jou pappa of mamma of oupa of ouma of wie ook al vir jou met jou huiswerkies? Doen julle huiswerkies? Ja, ons doen huiswerk by ons ouma en oupa se huis. Hulle kom haal ons gewoonlik op 'n donderdag as dit eksamen is of as 'n toets aankom. En dan help hulle jou om te leer. Ja, baie. Albie, vertel bietjie vir my, as jy moet leer vir 'n toets of 'n mondeling moet oefen of lees, hoe maak julle by die huis? Ek en mamma het geleer dat ons vroeër moet begin met 'n mondeling. Ons kan nie net die dag voor die tyd begin dit doen nie. Anders dan gaan ek nie reg wees vir my mondeling of enigiets sê. En gewoonlik as ons dit sou doen, dan leer ons nie gewoonlik nie, want ons is te besig met ander sport en goeders vir die skool. Ja jong, dis maar verskriklik. Ek dink dit gaan maar so in baie huise, maar gelukkig in die grondslagfase, nê, julle twee, doen julle juffrouens baie werkies met julle, nê. Esme, I would like to ask you, do you like it when your parents help you study or used to like it, or do you prefer doing it alone? Honestly, I prefer doing it alone because my parents have a different way of studying to me. That's a very good reasoning, but when you were younger, did they used to help you a bit? They didn't really help me, but when I got sick, they did help me. But I did enjoy that. Alright. Marcus, vertel jy gou 'n bietjie vir ons, wat doen jy as skoolwerk vir jou bietjie moeilik voel? Wat doen jy? Watse ander dinge kan jy doen of ander maniere kan jy kry om dit vir jou bietjie makliker te maak as skoolwerk vir jou moeilik is? Ek sal vir my onderwyser vra as ek iets verstaan nie, maar as ek dit nog steeds nie verstaan nie, sal ek altyd ook volgende na my ouers toe gaan of na my suster, dan want my suster was ook deur hierdie goed en werk, so hulle is altyd daar vir my as ek hulp kort en raad. Dis goed om so 'n ondersteuningsnetwerk te hê. Dis fantasties. Armand, kan ek vir jou vra, as iemand waarvoor jy lief is, soos oupa of ouma of mamma of pappa, vir jou sê, "Joe, ek is trots op jou," of "Joe, jy kan trots wees op jouself." Hoe laat dit jou voel? Dit voel vir my of ek ietsie gewen het. Dis baie mooi. Nee, is lekker in jou hartjie, nê? Baie. En Elbie, wat wil jy hê moet jou mamma of pappa vir jou sê as jy sukkel op skool? As ietsie vir jou moeilik is? Ek dink hulle moet vir my sê dat as jy sukkel, moet jy net nie opgee nie. Jy moet aanhou tot jy dit reg kry. Aanhouer wen, daai grit, né? Dis fantasties. Every child learns differently, and it's great when parents support you in ways that help you grow. Kom ons dink 'n bietjie aan spanwerk, being part of a family team. Gemma, what does teamwork at home look like to you? It's so if we're like doing chores, some chores involve two people because it's like really big. So say now you're gonna unpack the dishwasher. My sister will take the top row and I'll take the bottom row. Or when we have to look after our dogs, I'll go feed them, she'll go clean their mess. So it's really just about working together and everything. In Afrikaans kry jy die spreekwoord vele hande maak ligte werk, né? Marcus, wat beteken spanwerk in jou huis? Spanwerk in ons huis is maar baie soos wat Gemma gesê het. Dis maar mens werk maar saam om 'n doel te bereik, of as die huis so sê nou maar baie vuil is en mens wil nou soos verskillende goed wat jy wil doen, dan sal iemand sê nou maar die speelkamer regmaak, die ander maak 'n kamer reg, die ander een pak die garage reg. So is maar basies jy werk saam om 'n doel te bereik. Ek hoor dat baie van julle saam die chores doen, né, die taakies in die huis. Esme, do you also help with the chores, and how do your parents work with you as a team? We do a lot of chores together at home, but the way my parents help me is, or the way my parents work as a team with us is that they'll like help us do things and tell us how to do things better. Fantastic. Armand, hoe laat dit vir jou voel
wanneer mense mekaar help? Vir my voel dit soos of hulle die regte ding gedoen het en dat hulle baie goed geleer was by hulle juffrou of mamma of pappa. Ja, dis mooi om mekaar te help. Now let's talk a bit about something super important, communication. Kommunikasie, weet julle wat dit beteken? Nee, dit beteken om met mekaar te gesels en Marcus het nou mooi gesê van ons deel met mekaar. So dit gaan oor hoe ons met ons ouers praat. Alright. Ek wil gou by jou weet Elbie, vind jy dit maklik om met jou mamma en pappa te praat oor goed? Ja, ek doen. Dit is baie maklik as ek ietsie kort vir skool of enigiets anders. Ek dink hoe ouer mens word, jy graad 7, so moeiliker raak dit dalk om met jou ouers te gesels. So is dit vir julle nog steeds maklik om met julle ouers te gesels of hoe kommunikeer julle met hulle? What should parents do when you are worried or upset? I think that in my family, communication is a big thing, so we can never lose that. Always, no matter what the problem is, you have to tell. You have to say so we can get through it as a family together. So I also think that should be in other homes as well. It's a big thing. And just communicating with your parents or your siblings will help the family a lot. Marcus, ek dink van 'n seun se kant of ons meisies vertel ons maar altyd hoe ons voel en ons trane wys baie keer, maar jy is nou amper 12. Ek wil by jou weet, is dit vir jou maklik om jou gevoelens te deel met jou ouers? Meestal van die tyd ja, maar ek sal soms eers na my suster toe gaan van die af, want ek voel sy's meer my ouderdom en is vir my nogals baie maklik om met haar te praat, want ek en sy is baie goeie vriende, maar dis ook vir my baie maklik om gevoelens met my ouers te deel, want hulle skep 'n baie vriendelike environment rondom my. So. Ek sê altyd vir my kinders, mamma moet alles weet, nê? Maak nie saak wat dit is, of jy ietsie verkeerd gedoen het of jy ietsie mooi gedoen het, I must know everything that you do and that you think, so you come to me. Armand, vertel gou vir my, is dit in julle huis ook so dat jy maklik vir mamma hulle kan vertel hoe jy voel? Ja, gewoonlik praat ek met my broer voor ek van of ons kan buite speel en maak my gewoonlik baie gelukkig as ons bal rondpas en ander goeders doen. En dan so 'n manier hoe jy bietjie deel, nê? Ja, Nou toe. Esme, I want to know from you, how do you feel when you feel your parents really listen when you talk? I feel like that feels like just really strong, and then I just feel loved and like that, yeah. And acknowledge, hey, that your opinion also matters if you talk to them. Yeah, that's wonderful. Sjoe, ek dink kommunikasie is regtig so belangrik en dit is wonderlik dat julle sulke verhoudings met julle ouers het waar julle voel julle kan met hulle gesels. Good communication helps families understand each other better. Janine, I think also creating the space for your child to be able to talk to you. I always say to parents, don't ask how was your day. Ask leading questions or talk about something about the interest. Nee, gaan haal dit van hoe was jou hockey-oefening of wat het vandag gebeur toe jy in die kunstklas was. So ek sal dit vra daardie vrae en dan kan jy baie keer ander goedjies by jou kind kry of en dis maar net belangrik ook vir verhouding bou. Verseker, en ek dink as jy hierdie verhouding al van jongs af bou, dan is dit wanneer hulle tieners is 'n bietjie makliker om dit te doen. En wat ek gevind het is, as jy in die kar ry, dan praat hulle gewoonlik makliker. En as jy net luister, moenie probeer om nie altyd te preek nie. Luister net so bietjie. So vandag het ons geleer dat kinders net wil hê hulle ouers moet daar wees om te help, te luister en saam te groei. So I think today we learned that kids just want their parents to help them stay healthy, support them with their schoolwork, work together as a team, and listen with care. And sometimes just be their parent. Not just their caregiver, but just the parent that's there and does something fun with them and just listens to them. Baie dankie vir elkeen van ons gassprekers wat julle harte uitgepraat het vandag met ons. En onthou, sterk families bou mekaar op elke dag. See you next time.